Donald Trump, ime koje izaziva burne reakcije širom sveta. Biznismen, showman, televizijska ličnost, reality zvezda, kontroverzni političar, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Njegov put do najmoćnijeg političkog položaja u Americi nije bio sasvim lak i jednostavan. Iza njegovih javnih nastupa i uspeha krije se mnogo složenija priča. Priča o sinu bogatog preduzetnika, o poslovnim uspesima i padovima, o hrabrim političkim odlukama, o pobedi jednog od najiskusnijih političara u Americi, Hillary Clinton. Neki ga smatraju za kontroverznog i čudnog tipa, dok ga neki podržavaju, što govori činjenica da je u novembru 2024. godine ponovo izabran za predsjednika Amerike. Ali kako je izgledao put Donalda Trumpa od njegovih najranijih dana pa sve do danas, odnosno put do možda i najuticajnijeg političara današnjice i ujedno uspešnog biznismena teškog skoro 6 milijardi dolara. Ovo je priča o Donaldu Trumpu, preduzetničkom magu i novom starom predsjedniku Amerike. Donald John Trump rođen je 14. juna 1946. godine u Queensu, New York, u porodici Freda i Mary Trump. Otac Fred Trump bio je uspješan graditelj koji je izgradio svoje bogatstvo kroz stambeni sektor. On je bio osoba koja je oblikovala Donaldove prve poslovne korake, podučavajući ga osnovama ulaganja, nekretnina i, što je najvažnije, kako upravljati bogatstvom. Donaldovo odrastanje nije bilo obeleženo samo bogatstvom, već u mladosti pokazivao je karakteristike koje su kasnije postale prepoznatljive u njegovom životu: ambiciju, tvrdoglavost i želju za uspehom. Zbog svog nemirnog karaktera poslat je u New York Military Academy, prestižnu vojnu školu gdje je, kako je sam kasnije rekao, naučio disciplinu, radnu etiku i borbu za autoritet. Nakon vojne akademije, Trump je upisao univerzitet Pensilvanija, gdje je studirao ekonomiju na prestižnom Wharton School of Business. Bio je izuzetno ambiciozan i tokom studija je stekao kontakte koji su mu kasnije bili od velike pomoći. Iako se smatrao nadarenim studentom, njegovo obrazovanje bilo je samo prvi korak. Po završetku fakulteta 1968. godine Donald se vratio u New York kako bi preuzeo ulogu u porodičnom biznisu. Fred je imao reputaciju disciplinovanog i pronicljivog poslovnog čovjeka, ali Donald je imao drugačiju viziju. Želeo je više, veće i luksuznije. Prvi veliki poslovni izazov Trumpa bio je preuređenje stambenog kompleksa Swifton Village u Cincinnatiju. Iako je ovaj projekat bio relativno mali u poređenju sa njegovim kasnim poduhvatima, ovdje je pokazao kako od malih nekretnina i prosto ničega može da napravi profitabilnu investiciju. Tokom 80. godina Trump se isključivo fokusirao na najviše zgrade i nebodere, pokušavajući da od njih napravi luksuzne i grandiozne objekte. Njegov najpoznatiji projekat iz tog perioda, Trump Tower na 5. aveniji, postao je jedan od najprepoznatljivijih hotela danas. Sa svojim mermernim i glamuroznim interijerom, zlatnim detaljima i jedinstvenim dizajnom, Trump Tower je privukao pažnju javnosti i dodatno osnažio njegovu reputaciju u svijetu nekretnina. Inače, ceo video o njegovoj imperiji možete pogledati na našem kanalu Mala Medija. Trump nije bio samo graditelj i investitor, već i marketinški genij. Shvatio je vrednost marketinga i tako pretvorio svoje ime u brend. Počeo je licencirati ime Trump za različite proizvode i projekte, od hotela i kockarnica do odeće i knjiga. Ovaj model poslovanja omogućio mu je da stvori prihod čak i od projekata koje nije direktno posjedovao. Međutim, uspjeh nije dolazio bez izazova i problema. Krajem 80-ih Trump je previše rizikovao, posebno sa investicijama u kazino industriju, kada je pri kupovini i renoviranju Taj Mahala, najvećeg kazina na svijetu u to vrijeme, zapao u ogromne dugove, od kojih nije mogao dugo da se iščupa. Međutim, zahvaljujući svojoj upornosti, vezama i inteligenciji, uspio da očuva svoje bogatstvo i narednih godina nastavi da akumulira još više. Dok je jačao svoj biznis sa nekretninama, shvatio je i moć medija
i pažljivo koristio javnost kao alat za dalji rast svog brenda. Njegov život, često kontroverzan i glamurozan, postao je stalna tema tabloidnih naslova, a Trump je svesno hranio medijski prostor. Trumpov prvi ozbiljan ulazak u svet šire javnosti došao je kroz njegovu autobiografiju The Art of the Deal, objavljenu 1987. godine. Knjiga nije bila samo pregled njegovih poslovnih poduhvata, već i marketinški alat kojim je ojačao svoj imidž nepobedivog poslovnog stratega. Knjiga je postala bestseller, a Trump je učvrstio svoj status brenda ne samo u poslovnom, već i u kulturnom i medijskom svetu. Tokom 90. godina Trump se često pojavljivao i u filmovima, televizijskim emisijama i reklamama. Njegova pojava na malim ekranima, poput uloga u filmovima Samo kući 2 i serijama poput Princ iz Bel Aira, dodatno ga je uvela u domove miliona Amerikanaca. Međutim, možda najvažniji korak ka njegovom statusu medijske ikone došao je sa reality showom The Apprentice, koji je debitovao 2004. godine. Kao domaćin i glavni sudija u emisiji, Trump je procenjivao kandidate koji su se borili za priliku da rade u njegovoj kompaniji. Njegova fraza "You're fired" postala je globalno prepoznatljiva, a emisija je bila ogromni hit. Trajala je 14 sezona i dodatno učvrstila njegov brend, odnosno ime Trump. Show mu je dakle omogućio da se poveže za publikom širom sveta i stekne popularnost koja je nadmašivala granice poslovnog sveta. Ulazak Donalda Trumpa u politiku nije bio slučajna odluka, već rezultat decenija nagoveštaja, medijskih spekulacija i pažljivo osmišljenih javnih nastupa. Iako je tokom 80. i 90. godina nekoliko puta razmatrao kandidaturu za predsjednika, ozbiljni koraci ka političkoj sceni počeli su početkom ovog veka. 16. juna 2015. godine Trump je najavio svoju kandidaturu za predsjednika Amerike kao kandidat Republikanske partije. Njegov govor, održan u Trump Toweru u Njujorku, postao je tada medijska senzacija. Slogan "Make America Great Again" ubrzo je postao centralni motiv njegove kampanje, obećavajući povratak američke ekonomske i političke dominacije. Tokom predizbora Trump je porazio 16 rivala, uključujući dugogodišnje političke veterane poput Jeba Busha i Teda Cruza. A kao vrhunac njegove političke dominacije bila je i glavna pobjeda na predsjedničkim izborima 8. novembra 2016. godine, kada je pobedio demokratsku kandidatkinju Hillary Clinton u jednom od najkontroverznijih i najupečatljivijih političkih obračuna u američkoj istoriji. Iako je izgubio glasove naroda, pobjeda u elektorskom koledžu donela mu je mesto u Beloj kući. Njegov mandat bio je beležen nizom kontroverzi i hrabrih odluka. Prvo je smanjio poreze i rekonstruisao trgovinsku politiku, a zatim je ukinuo mnoge ekološke propise, smatrajući ih preprekom za privredu. Na polju imigracije Trump je doneo veoma oštre mere. Jedna od najčudnijih i najkontroverznijih odluka bila je zabrana ulaska građanima nekoliko većinskih muslimanskih zemalja, poznata kao muslimanska zabrana. Njegova administracija započela izgradnju zida na granici sa Meksikom kako bi zaustavila ilegalnu imigraciju, što je dovelo do velike podele i negodovanja. Zatim je oštro uveo trgovinske tarife Kini, izazivajući bukvalno trgovinski rat. Međutim, njegov odnos sa Severnom Korejom bio je jedinstven, a prilog u tome govori i to je da je Trump postao prvi američki predsjednik koji se sastao sa Kim Jong-unom, vođom Severne Koreje, u pokušaju denuklearizacije Korejskog poluostrva. Na kraju, mandat mu se završio u jeku političkog haosa. Njegovo insistiranje da su predsjednički izbori 2020. godine pokradeni, praćeno napadom na Kapitol 6. januara 2021. izazvalo je nezapamćenu političku krizu. Biden je pobedio, a Trump je morao da napusti Belu kuću i sačeka sve do 20. januara 2025. godine, kada će se ponovo vratiti u nju, pošto je prethodno u novembru 2024. pobedio na izborima Kamalu Harris. U predizbornoj kampanji protiv Kamale često je navodio kako želi da zaustavi rat u Ukrajini i da će Ameriku distancirati od međunarodnih sukoba. Inače, za ovo mu i možemo verovati, obzirom da u njegovom prethodnom mandatu nije bilo većih sukoba i ratova. Također, podržao je i kripto industriju, a naročito popularni Bitcoin, i najavio kako će Amerika početi da kupuje rezerve u vidu Bitcoina.
Također najavio i velike investicije u veštačku inteligenciju, kvantne tehnologije i istraživanje svemira. Mada ovo i ne čudi, jer mu je Elon Musk sada jedan od najbliskih saradnika i čak mu je dodelio mesto u svom timu. Kao i svaki političar pred izbore, obećao je mnogo. Sad, šta će od toga ispuniti, vreme će pokazati. Ovo je bila priča o Donaldu Trumpu, kontroverznom i na izgled simpatičnom biznismenu u političkoj fotelji i čoveku koji je zasigurno ostavio neizbrisiv trag na svetskoj političkoj sceni. Hvala vam na gledanju, lajkujte video u znak podrške i pretplatite se ako ste novi. Pozdrav!